جبوكو تو بيشكرنا روشا كوباني بريفا برناوي باشا روجا قوناغا بي دبن سيوانا كيشين خدمت گزاري و إداريين لپیشیاوي ده لگل پلانین پیشخستنا بینسازی و باشترکرنا روشا پرورده و خدمت گزارین سرکی از ایرو میوانداریا بریز ابراهیم مسلم رهبر نافچه کوبانه دکم. میوان منه جباجار جرابلوسه تو بخیر هاتی بریز ابراهیم. بخیر هاتی سلاف. گلوه با آوای کی فرمی دست بکار خواهد که رهبر نافچه کوبانه کریه و کاروبار ویج کوی داره تی برای برن. طبعا تقريبا بما يقارب هلبت نزيكي دومهان بري از جبوفي كاري هاتم اركدار كرن نافچه خودی چار ناحیه یانا باجار سرکا کوبانیو ناحیه چلبیه سرین و شیوخنا طبعا نعمل الآن ام ویگا جبو دا بین کرنا خدمت گزارین بنگهین انوکی الکتریک آف و خدمت تندرستیه جبو وی نافچه کار دکن. وکی هون دزانن اف نافچه برج آلی رژیم و هاتبو پاشگو خستن و پیدویاوی بگلک تشتان هیا. مجبو ميكانيزمايا كار لفي دافري بلان دانيا تيمين بسبور لسرفي آلي كار دكن جبركو ام دداوية صالة خوندني دانا ام گرانية ددن سر نوجن كرنا دبستانا اما دكرنا وان و ناوندين تندرستيه هر وصا سر راست كرنا بومبين آوين لسر چمي فراتي داكو آف بآوايا كي بردوان پیدا ببا هر وها ام سر راست کرنا خطين فولتاجا بلند ان الكتريكي لفي هرمي دكن داكو دمجميرن الكتريكي جين فيغا زيادة ترببن جبركو ام جهجمارا دمجميرن كجوالاتيان رتين داينها نرازينا عدد الساعات التي تقدم للمواطن. برز ابراهیم دما کومن پرسا دست بکاربونه کرما بس من هابونا و بخال نوا کوبانه بو. طبعا هلبت نها ام باجار کوبانی د چارچوبه ریکفتنا انتگراسیونی دیو ریکفتنا انتگراسیونی جی پیوستی ب کمیتین پسپور جبو میکانیزما یک خستنا سازیان هيا مثلا نتنه لسر دوام کرنا لوی باجاریا دبکو از جهابونا خویا لوی باجاری زیدتر خدمتا باجر بکم از با آوای کی هرتمی سردانان دکم و بسازین لپارزگاه حلبی را درباره میکانیزمای پشتگیری خدمت گزاریان لوی باجاری دناوا پیوندیان دما کار بردوامه و ایشالله دده مکانیز ده امی تیکون باجیرو دست بکار بکن دوی ده هر روشه ده میکانیزمای کو پلانکا دیار هبه داکو دما انتيكا في باجاري خلق لبندا خدمت گزاريان بن هزر ناوا كاز لفي باجاري بم و لبارگه كي رونيم بقاسيكو خلق لبندا پیشکش کرنا خدمت گزاريان جبو في باجارينا هلبت ان شاء الله درباس بون دمكانيزا دما هند بیجن دنیزیک دما بستاور روژن یان هفتنه گلو دیروکک جبو در باسبونا و نوا باجار کوبانی هاتیه دیار کرن؟ نا دیروکک نهاتیه دیار کرن لی نیزیکه دیروکک جبو در باسبونا دناوا وی باجاری نهاتیه دیار کرن لی ایشالله در باسبونا دولتا سوریه بو وی باجاری دی نیزیک با چمکی در باسبونا دولتا سوریه دی پیشکتنا کا مزن دوان خدمت گزاریان ده چه بکه ایرو وک نمونه دما کو ریوبر چاندنی آن ریوبر الکتریک لحلبه با و جوی باجاری دور با والا هیک دویم جاری ده چه با دی در باسبونا سازیان هبه و از جی دنیز ده بکرن کوبانی از وی سوزه ده دموه ایشالله برز ابراهیم هند مجرد دست نشان کرنا بر پرسین خوجهیل کوبانه گهشنا کوی داره گلو پیوانین کوتین بکار آنین چنه گلو هون خواه دسپیرن کادروین ریوبریه بر آن هون بر باوا کرنا ریوبریه که به تمامی نو دچن
طبعا أنتم ربما هەلبەت دبەک و هونج دامەزراندنا لە ناحیەیە چەلەبیە ئاگادار بن وەکی شارەداری کۆمەک ji xortên kûn û dest bi jiyanê kirine û xwedî bawernameyên zanîngehê yên cûr bi cûr in wekî endaziyariya enerjiyê û endaziyariya biyolojiyê û yên din. Her wisa şaredariya Kobanî jî para xwe wergirtiye. Li gorî min di şaredariyê de sê endaziyarên pispor dwarê karê xizmetguzariyê de û hin bawernameyên din ên wekî hiqûqê hene. Her wisa rêveberê nahiyeyê jî xwedî bawernameya hiqûqê ye. Em bi tevahî giraniyê didin ser xwediyên bawernameyên zanîngehê yên pispor ên ku xizmeta welatiyan dikin. Ez giraniyê didim ser ciwanan. Çimkî ciwan herdem ber bi jiyanê ve bi kelecanin û ji ber şer derfeta xwe ya rastîn li bi rêvebirina herêmê de bi dest nexistine. Ez yek ji wan kesan im ku meyla min li ser ciwanên çalak e. Her wisa divê bawernameyên wan hebin ku wan ji bo xizmeta vî bajarî jêhatî bikin. Gelo hemû kesên ku têne damezrandin ji xelkê Kobanê ne? Bêguman hemû kesên ku hatine damezrandin ev tiştekî lojîkî ye. Ev tişteke ku rewş ferz dike. Li nahiyeya Çelebiyê hemû kesên ku hatine damezrandin ji xelkê nahiyeyê ne. Her wiha li bajarê Kobanî jî hemû kesên ku hatine damezrandin ji xelkê vî bajarê xweşik in. Kesek ji derveyî herêmê ne li nahiyeya Çelebiyê ne jî li Kobaniyê hatiye damezrandin û zimanê herêmê vê yekê ferz dike. Rewşa perwerdeyê li dibistanan dê çabe û dê bi kîjan zimanî were dayîn. Çarenivîsa zanîngeha Kobanê jî dê çi be gelo dê berdewam be an jî plana girtina vê zanîngehê heye? Helbet dosyaya perwerdeyê dosyayeka pir girîng e û pêdivî bi karekî zêde heye. Li hin nahiyeyan dibistan bi temamî wêran bûne. Hin dibistan pêwîstî bi nûjenkirinê hene û hin dibistan jî wekî navendên stargehê ne. Dosyaya perwerdeyê dosyayeka pir mezin e û yek ji pêşîneyên min e. Çimkî ez bi xwe mamoste me. Lewra dibe ku ez ji hemû waran zêdetir giringiyê bidim warê perwerdeyê ji ber ku ew warê min ê karê sereke ye. Derbarê zanîngehan, dibistanan û bawernameyan di çarçoveya rêkeftina întegrasyonê de ev tişt bi Wezareta Xwendina Bilind û Wezareta Perwerdeyê ve girêdayî ye. Bêguman hûn dizanin ku pîvan ji bo bawernameyan û pîvan ji bo întegrasyonê hene. Bêguman birêz Wezîrê Xwendina Bilind û Wezîrê Perwerdeyê dê li ser van dosyayan bixebitin. Dê komîteyên pispor ji bo mîkanîzmaya întegrasyonê bên avakirin û di qonaxa bê de rewş dê baştir bibe. Hûn pêşbînî dikin kengî rêveberiyên nüfûsê, rêveberiyên din, derxistina pasaportan li Kobanê bêne çalakirin û gavên ku divî warî de têne avêtin çi ne? Em vêga li ser pêvajoya amareka temam a karê saziyan dixebitin. Ez niha li ser dosyaya çandiniyê, dosyaya nüfûsê, dosyaya perwerdeyê û elektrîkê kar dikim. Ev dosyayên ku demeka dirêje hatine paşguhxistin û xizmetguzarî pêşkêş nakin û vêga em binû avakirin û ji nû ve birêxistinekirina van saziyan vedigerin ser kar. Ez li ser lêgerîna hêz û derfetên heyî li vî bajarî dixebitim da ku bibînim kakî ji bo birêvebirina qonaxa bê dwarê çandinî û tendurustiyê de guncawa. Helbet hemû jî ji xelkê vî bajarê xweşik in. Em li ser van dosyayên pir girîng kar dikin. Dibe ku hin astengî hebin. Wekî hûn dizanin, piraniya karmendên ku berî şoreşa Sûriyê li ser karê xwe bûn, niha xanenişîn bûne. û ev bajar pêwîstî bi hêzên nû heye.
جوانên çalak û pisporiyên ciwanên ku nû ji zanîngehan derçûne heye. Em bi wan re û bi gelek kesayetiyên vî bajarî re di nav peywendiyê de ne. Da ku bibînin kakî ji bo birêvebirina vî qonaxê wek sazî guncaw e. Tişta ku me di vî karî de rehet dike ew e ku bajarê Kobanî xwedî gelek hêz û derfeta ye. لێ برێز براهیم دەما دیارکری ji bo jinû ve çalakirina van rêveberiyan çi qas e? Weke ku te behezkirî çandîniye, nüfûs e, derxistina pasaportan ev rêveberiyên xizmetguzarî ji bo welatiyan. Helbet her saziyek xwedî demeka diyarî kiriye. Ez bawerim ku tendurustî li ber destpêkirinê ye. Her saziyek li gorî zehmetî, meznahî û mekanîzmayek kar û destpêkirina xwe xwedî demeka diyar kiriye. Ne pêkan e ku hemû sazî bi hev re bên girêdan. Ez pêşbînî dikim ku di çend rojên bê de karin rêveberiya tendurustiyê li vî bajarî dest pê bikin û çandinî jî di dinêz de dest pê bike. Hizir ew e ku her saziyek xwedî meznahî, zehmetî û mekanîzmaya destpêkirina xwe ye. Bi derbasbûna tam a saziyên dewletê bo vî bajarî ew ê dest bi kar bikin. Em niha wan bi awayekî rast amade dikin. Wek ku hûn dizanin, em pêwîstî bi agahiyên berê ji karmendên kevn û daneyên dosyeyên kevn hene. Em wan ji nû ve birêxistin dikin û bi awayekî rast rêz dikin, da ku destpêk çêbibe. Ne pêkan e ku hemû sazî û di heman demê de dest bi kar bikin. Gelekî spas ji bo te birêz Brahîm Muslim, rêveberê navçeya Kobanê. Hûn mêvanê min bûn ji bajarê Cerablusê hûn bi xêr hatin. Gelek spas.